Emile umlaleli welikho FM uyasho ukuthi you know what, I listen to your motivations guys, ngiyakhuthala each and every time ngiyaya enkonzweni ngiyaya ngumuntu nje ohloniphayo nasempilweni abantu abadala ngiyabazisa kakhulu ontanga bami ngiyabazisa impilo yami nje ngiyiqoqile ngiyazama ukuapply ngifundile ngile esikoleni ngiyazama ukuapply angiqashwa sengizame konke everything that is possible ukuze ngikwazi ukuthi impilo yami ibe kahle but still akunalutho angisebenzi still ngisahlala nabazali bami ngishadile nje impilo yami imile. There's nothing that is happening engathi mhlawumbe I can put it on the table ngithi you know what impilo yami 1 2 3 yenzekalile kodwa ngiyababona abantu bayawuthola umsebenzi omunye umuntu ushintsha umsebenzi ka5 mina lokho anguthola ngonyaka mfundisi yini kanti kufanele ngiyenze ngiyakhuleka ngiyanikela ngiyenza yonke into kodwa impilo yami imile yini kanti kufanele ngiyenze mfundisi mfowethu ya ake siqale kanjena nje mfowethu kafishane mfowethu uyabona mfowethu ngiyafisa ukuthi kusasa mfowethu mhlambe ngizokhuluma ngale message engangathi uyithinta kancane lapha eGetsibande mfowethu ya ngayizwa mfethu ngithinta nami le kanti engikhuluma mfowethu ngoba kunabantu abaningi youth kakhulukazi mfowethu and ngiwalahla ithemba usemusha usenamandla ekunzima mfowethu uphinda upick up mfundisi. What are you saying? Mekwalahla ithemba mfethu usemusha usenamandla ekunzima babo pick up Enkosi yami hayi ngeke ngiqamba amanga mfethu wayiphela kwabeka ipension old pension mfethu iyabekelwa bona bangasenamandla understand mohluleke mfethu upick up mfethu yabo mose amandla mfethu akho mfethu ngoba amandla omuntu asebusheni bakhe mfundisi yabo amandla omuntu mfethu asebusheni bakhe angazi noma understandeka ngizwa kahle kakhulu mfundisi that time mfethu sirun irace yethu mfethu sirun ebusheni bethu uyayibona lo konke sikwenzile abuhade babavuke namhlanje mfethu abaqalanga sebe abefundisi sebe obaba sebeshadile nje bashadile nje ukuba ama motivational speakers lento besiqala ebusheni bethu mfethu siqale sebancane besayirana mfethu lento mfethu ngiyakhumbula mfethu ngelilanga mfethu ngiqale mina esontweni mfethu ngaqala ngabe motivational speakers ngabhala emaphepheni ngimotivate ephepheni ngibhala phansi ngibhala phansi mfethu imizwa yami ngibhala phansi mfundisi ngiphilisa abantu ngibhala phansi kwa mfethu ngangena one of the radio station mfethu iMaritzburg iMaritzburg FM sikhuluma ngakho izolo alright khona mfethu kwa mfethu ebandleni ngathola islot ngoba mina uqala mfethu wenza islot motivational speaker motivation mfundisi church wazaleka ama motivational speaker ngasuswa lapho mfethu ngaze ngayogxotha ngaze bomfundisi yabona sekhona inhlansi yokushumayela yabona mfethu ukuthi impilo mfethu khona la iqala khona funeka iqale khona la iqala khona mfethu khona la iqala khona mfethu la izoqala khona mfethu impilo make sure ukuthi ungawamusi amandla entweni engazoyenza impilo yakho ukuthi iye phambili. Can you say that again for this? Ungawamusa amandla mfethu akho entweni mfethu ezoyenza impilo yakho ingayiphambili. Uma mfethu singakaveli izinto ekudinga ukuthi ufake amandla kusona ungalinge mfethu ufake amandla mfethu angicacise mfethu izwakale mfethu yabona mfethu igiya lemoto imoto mfethu moyidrive mfethu once wa drive imoto mfethu mangabe ngiqala igiya mfethu ngamanye amazwi uma mfethu ngifuna igiya mfethu elizogijima mfethu angazi noma understandeka uphoqa ukuthi igiya elizogijima lifana negiya lihamba kancane ngisasusa imoto angikwazi ukuyisusa ngogiya number 5 Nkosi yami mfundisi what are you saying ngoba indawo ayingivumeli ukuthi ngene ugiya number 5 lo moto mfethu izocisha mfethu khona ezokwenzeka khona engizoyiphazamisa ngamama ngizophazamisa engine yemoto kubalekile mfethu ukuthi igiya olifakayo mfethu beka mfethu ukuthi leli giya ukustiphile noma usuka kwiparking noma mfethu uhamba kwi-tar road mfethu igiya esifakilayo mfethu kunegiya lamandla mfethu obongena kustiphile bese ufaka igiya lamandla ungalingi ufake igiya lamandla la ngameli wafake khona uthini mfundisi nje ukuthi ubheka indawo kuyo bese uapply kunabantu abathi abaphumeleli kanti hayi bengaphumeleli kunabantu bathi impilo bethu yabimile hayi ngoba imile ayimile impilo bethu ayimile iproblem yakho ufaka amandla la ngamele khona ufake khona amandla
isikhathi mfethu impilo yomuntu mfethu ihlukene kathathu as well as noNkulunkulu mfethu ihlukene kathathu and uma impilo yomuntu ihlukene kathathu mfethu you know what that ukuthi kunemkhumbi impilo yomuntu ifana nemkhumbi yabo kunomkhumbi oqala mfethu eBhayibhelini okwakumkhumbi kaNoah exactly ngufanisa nempilo yomuntu besibakhona umkhumbi wesibili mfethu okwakuwumkhumbi ohamba abafundi bakaJesu lo mkhumbi ohamba abafundi bakaJesu yayikhona eminye imkhumbi kodwa yayingafani nalomkhumbi bese kubakhona umkhumbi mfethu wokugcina mfethu wabantu abadukileyo kwi-destiny yabo engufanisa nomkhumbi kaNoah njengakhuluma nomphathi izolo wayithinta lento kaNoah umphathi stage so le mkhumbi yomthathu mfethu ifana nempilo yomuntu you know what bethi ukuthi umkhumbi oqala kaNoah mfethu umkhumbi oqala kaNoah mfethu udinga ama-flats ukuze umufe udinga ama-flats ukuze ukhuphuka you know what bethi understand ukuthi umkhumbi wempilo yakho unjani umkhumbi wempilo yakho udingani umkhumbi kaNoah mfethu udinga nenyoka ukuze uvalwe angicacise bethi lento umkhumbi kaNoah udinga nezinyoka ukuze uvalwe kunabantu abadingayo empilweni yakho abazoba yinyoka sometimes ushaya inyoka kangaka ushaya abantu abawusheve empilweni yakho kanti bayadingakala emkhumbini wakho mfethu uNoah mfethu kube wayivalela ngaphandle izinyoka wongeke umkhumbi wakhe ukhuphuke ukube unyoka wayivalela ngaphandle inyoka wongeke uNkulunkulu athi Noah ngiyakuvalela manje ifastela ngoba ifastela laliphezulu fetava uNkulunkulu uNoah ingafikele efasteleni eliphezulu kodwa wayifikele eminyangweni angena ngawo kodwa ifastela eliphezulu ladinga ukuvalwa uNkulunkulu masunyoka wesefaka inyoka ngoba sasidingakala nenyoka emkhumbini kaNoah mfethu you know what bethi ukuthi emkhumbini kaNoah kwakhona nama-betrayal kwakhona namagwababa kunabantu abazodinga ukuthi bakubetray empilweni lamagwababa mfethu ayembetray wawadedela mfethu wathi mawaphuma yocheck amanzi ukuthi asephelile yini afika ngaphandle angabuya asibonele impilo engcono badingakala abantu abazokushiya mfethu empilweni ukuze ubone ukuthi istorm ebesikuvukela sesiphelile badingakala abantu abazokushiya mfethu emkhumbini wakho ukuze ubone mfethu ukuthi impilo isiyaqhubeka ngaphandle ukuthi uzophuma kule meko masuqala usushiwa abantu ubokwazi ukuthi usuzophuma kulo situation asiqhubeka